салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Рафтем. аввал аз гапи хуб ва амали намунавии як нафар сар мекунем. Нголо Канте ҳамавақт дар футбол аввал одоби намунавии худро дар ҷои аввал гузошта буд ки аз ин мо шумо хабар дорем. хулас дар бозии дастаҳои Ал-Аҳлӣ ва Ал-Иттиҳод аз ҷониби минбари мухлисон партовҳои зиёде дохили майдон равон карда шуд. дар ин муддат бозингарон барои танаффус ба берун баромаданд, аммо Нголо Канте мисли ҳама обнӯшӣ нарафту ин партовҳоро аз майдон берун кард ки ҳоло ин навор ҳамчун намунаи ибрат барои бозингарони дигар дар шабакаҳои иҷтимоӣ чарх мезанад. хулас дар тамоми касбу кору соҳаҳои гуногун барои инсон аввал инсон будан муҳим аст ки мутаассифона баъзе бозингарон инро надоранд. имшаб бозии дастаҳои Ал-Наср ва Ал-Ҳилол баргузор мешавад. барои пешгӯӣ кардани ин бозӣ ва маблағ ба даст овардан аз рӯи пешгӯӣ шумо метавонед ба телеграм-канале ки ман дар комментария закрепит кардам даромада ба ссилкаи гузоштаи ман пахш кунед ва даромада бо промокоди 1x Фирдавс регистратсия карда дар аввалин пардохт шумо метавонед имкони 8000 сомонӣ бурд карданро пайдо намоед. ба ҳамаатон барори кор. рафтем. Неймар боз бо Мессиу Суарес пайваст мешавад. Билохира эътироф кард ки вазифаи ӯ дар ҳаёт сояи Месси будан аст. аз Барса гурехта ПСЖ рафт, Месси ҳам аз дунболи ӯ рафт. акнун Месси дар Интер Майами аст. боз офтоби дурахшон сояро ба назди соҳибаш мебарад. пушти ҳама овозаҳои гузариши Неймар ба Интер Майами дирӯз иттилоъе баромад ки бозингари бразилӣ аллакай дар штати Флоридаи Амрико як хонаи ба қаср монанди нархаш $26 миллион харидааст. аз ин бармеояд ки бозингари феълии Ал-Ҳилол аллакай ба истилоҳ ҷилу хурҷуни худро барои сафар аз Арабистон ҷамъу гир мекунад. Неймар дар ҳаёт фақат пулҳои калони шайхҳои арабро хурду гашт. ӯ болиро надонад ин сағира. Гвардиола феълан бадтарин марҳилаи мураббигиро пушти сар мекунад. аз ҳайати асосӣ қариб 70% бозингарони дастаи Манчестер Сити осеб доранд. аммо ин кали зирак медонад дар вақти набудани дигарон чӣ хел аз мушкилиҳо берун барояд. дирӯз дастаи Сити аз Тоттенҳем дар рақобатҳои ҷоми лига шикаст хӯрд ва Гвардиола сабаби онро чунин шарҳ дод ки 13 бозингари асосии ман осеб бардоштаанд. дар муддати 9 соли охир ман ҳеҷ гоҳ чунин мушкилӣ надоштам. ҳоли ҳозир аз ҳайати дастаи Сити чунин нафарон бо сабаби осеб дар бозиҳои наздик кӯмак карда наметавонанд. Аканҷи, Боб, Гвардиол, Грилиш, Дебрюне, Доку, Родри, Савио ва Уокер. аз як ҷиҳати дигар Гвардиола рост мегӯяд. қариб бозингарони беҳтарини даста осеб бардоштаанд. аммо боз ҳам мегӯям ки мураббии бемӯй аз уҳдаи дилхоҳ мушкилӣ баромада метавонад. барои ҳамин мегӯям сарро хоҳ кал кунам. ана хабари бум. Реал Мадрид баъди қазияи туби тиллоӣ дарҳол ба шикори худи Родри баромадааст. дастаи шоҳона тасмим гирифтааст ки Родриро аз Манчестер Сити харидорӣ намояд. Реал Родриро ба туби тиллоиаш ба Мадрид меорад. бояд гирандагони ин ҷоиза ҳамашон дар Реал бозӣ кунанд. хулас Флорентино Перес ва намояндаҳои дигари даста роҳҳои ба даста ҷалб кардани ин футболбозро меҷӯянд. ин дар ҳолест ки мавсими оянда Модрич аз даста ҷавоб дода мешавад ва ҷойгузини ӯро дар симои Чуамени намебинанд. аз ин рӯ ягона номзади арзандае ки метавонад Модричро иваз намояд Родри будааст. боз шумо мегӯяд Родри арзандаи туби тиллоӣ набуд. 100% боварӣ дорам агар Родри ба Реал гузарад воқеан муваффақ мешавад, агар ба шарте Винисиус ӯро дар якум рӯз накушад. Реал барои аз даст надодани Винисиус дарҳол шартномаи нав ба ӯ пешниҳод кард. гап сар ин аст ки Реал мехоҳад бо ин восита хатари пешниҳодҳои калонро аз Арабистони Саудӣ бартараф созад ва Винисиусро мутмаин созад ки баъди омадани Мбаппе ӯ ба нақшаи дуюми дастаи Реал Мадрид намедорояд. воқеан баъди омадани Мбаппе фазои дастаи шоҳона тамоман дигар аст. мисле ки Винисиус ва Родри худро баъди Мбаппе мегузоранд ва чунин фазо ба натиҷаҳои охири тими мазкур таъсири ҷиддӣ мерасонад. ҳатто мишмишҳо буд ки Винисиус дар сурати пайдо шудани ягон дархости мувофиқ омода аст ин дастаро тарк намояд. хулас пушти ҳамаи ин нофаҳмоиҳо Реал Мадрид мехоҳад бо шартномаи нав Винисиусро дар даста бубинад.
فوتبالباز تاجیک محمد نظریف 16 ساله در بازی انتخابی جام آسیا 2025 میان نوسان تا 17 ساله مقابل تیم گوام 14 گل زده بود. این بازی با پیروزی منتخب نوسان تاجیکستان با حساب 33-0 انجام یافت. هیچ یک بازیگر در تاریخ در یک بازی رسمی تیم ملی تحت سرپرستی فیفا اینقدر گل نزده است. انا این رو رکورد میگن. دستاورد قبلی با آرچی تومسون استرالیایی تعلق داشت. سال 2001 استرالیا در بازی انتخابی جام جهانی 2002 بر ساموئای آمریکا با حساب 31-0 غلبه کرد. تومسون آنجا 13 گل به ثمر رسانید. ارلینگ هالند نیز در هیئت منتخب تا 20 ساله نروژ سال 2019 با زدن 9 گل نایل شده بود. حالا این نشانداد محمد رکورد جهانی از روی شماره گل‌ها در بازی بین دسته‌های ملی تحت سرپرستی فیفا میباشد. هنوز فیفا رسما این را تصدیق نکرده است، ولی امیدوار هستم که محمد نظریف همچون رکوردسمن در تاریخ فوتبال جهان اسمش با حرف‌های زرین نوشته میشود. ما را انتظار هستیم. پرزیدنت لالیگا اسپانیا خاویر تباس از رفتار باشگاه شاهانه ریال مادرید که یگان نماینده این دسته به مراسم جایزه سپاری فرانس فوتبال نرفته بودند انتقاد کرد. من مخلص ریال مادرید هستم. مهمترین ارزش‌های این کلوب سربلندی و هنگام از دست دادن چیز دست فشردن میباشند. من فکر میکنم که ریال مادرید کایها این روحیه را از دست داده است. آنها باید به مراسم میرفتند و سیستم فرانس فوتبال که شفاف است و در آن 100 روزنامه‌نگار آواز میدهند شبهه نمیکردند. این عمل ریال مادرید نالازم و مبالغه است. من نمیدونم که آنها به کجا رفتن میخواهند. ما در اسپانیا نیز از این نبودن شیوا عذاب میکشیم، گفته است پرزیدنت لالیگا. یادآور میشم که روز 28 اکتبر در مراسم جایزه سپاری توپ طلایی از جانب ریال مادرید کسی در پاریس حضور نداشت. این عمل تیم شاهانه به آن خاطر گفته می شود که بازیگر دسته وینیسیوس صاحب توپ طلایی نگردید و آن را رودری اسپانی صاحب شد. در این چاره‌بینی ریال بهترین باشگاه سال و کارلو آنچلوتی بهترین مربی موسم اعتراف گردیده بودند. با همین تمام، تا دیدار نوبتی، خیر.